Halo teman-teman Widolanan. Wah, kita punya 4 Vespa manual teman-teman. Ada bebek, ada panda, ada ayam, ada sapi. Wah, ayo kita mainkan satu persatu. Caranya kita tekan kepalanya, kita lepaskan, kita tekan lagi, kita lepaskan, kita tekan lagi, kita lepaskan. Satu lagi teman-teman, kita tekan, kita lepaskan. Waduh, nabrak semua. Wah, ada kardus besar sekali. Isinya apa ini? Kita buka yuk. Yuhu, mantul. Wow, ada kincir angin teman-teman. Wah, itu ada mainan apa itu? Wow, ada skibidi. Wah, ada telur, ada ondel-ondel naik delman. Wah, ayo kita ambil satu persatu. Sebelumnya kita kumpulkan dulu Vespa manual kita. Kita masukkan kardus teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya. Widih, ada skibidi toilet. Wow, mainan skibidi teman-teman. Wih, skibidi toilet. Kita masukkan kardus. Wow, ada skibidi monitor. Wah, pakai jas teman-teman. Ini ada skibidi speaker. Wah, kita masukkan juga. Wow, ada kincir angin. Wah, kayak di pasar malam. Wah, mantul. Wah, bisa muter. Kita matikan dulu. Kita masukkan kardus. Wah, ada telur warna biru. Kira-kira isinya apa teman-teman? Kita pecahkan yuk. Yuhu, ada ondel-ondel warna-warni sepasang bahan kayu. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Wah, ada ondel-ondel naik delman. Kita arak yuk. Yuk, kita nonton ondel-ondel. Waduh, nabrak apa ini? Ya ampun, gimana ini bang? Wah, ada kumpulan ondel-ondel lagi teman-teman. Itu ada sapi joget, ada skibidi lagi. Wow, ada kepiting, ada telur. Wah, ayo kita ambil satu persatu. Kita ambil dulu ondel-ondel naik delman kita teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ini ada skibidi lagi. Widih, skibidi apa ini? Wah, seperti film teman-teman. Wah, kita masukkan kardus. Wow, skibidi speaker lagi. Wah, kepalanya ada 3. Wow, mantul. Kita masukkan. Wah, ada skibidi toilet lagi. Widih, keren. Kita masukkan kardus semua teman-teman. Wow, ada ondel-ondel kotak bahan kayu. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus. Wih, ada sapi joget. Yuhu. Wow. Wah, kita matikan dulu. Widih, ada mainan sapi joget teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ada ondel-ondel besar warna ungu. Kita masukkan kardus juga. Wah, ada telur warna kuning. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu. Wow, ada burung dara teman-teman. Wih, ada 2. Wah, ada warna putih, ada warna biru. Wow. Wah, kita tangkap. Kita dapat mainan burung dara teman-teman. Kita masukkan kardus. Wow, ada kepiting warna-warni. Kita nyalakan. Wih, wow, kemana dia? Wih. Wah, nabrak apa ini teman-teman? Wah, banyak sekali mainan lagi. Wah, ada kumpulan ondel-ondel sama skibidi teman-teman. Wow, kepiting kita. Wah, kita ambil dulu. Kita masukkan kardus teman-teman. Wih, ada skibidi lagi. Wow, skibidi monitor ini. Wah, banyak sekali. Widih, skibidi apa ini teman-teman? Wow, keren sekali. Kita masukkan kardus juga. Wih, ada skibidi CCTV teman-teman. Wah, pakai jas. Kita masukkan kardus. Wow, ada bebek astronot joget teman-teman. Wih, mantul. Wow, bisa joget. Wih, keren. Kita matikan dulu. Kita masukkan
kardus. Wah, ada ayam teman-teman. Wait, wait, wait. Wow, 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 wow. Lari dia. Kita tangkap. Kita dapat mainan ayam. Kita masukkan. Wow, ada ondel-ondel warna biru. Kita masukkan kardus. Wih, ada telur teman-teman. Warna merah. Isinya apa ini? Kita pecahkan yuk. Yuhu. Ada ondel-ondel warna hitam sama warna pink teman-teman. Mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Kita masukkan kardus juga. Wah, ada ondel-ondel jatuh teman-teman. Warna biru. Kita pasangkan kepalanya. Kepala warna merah. Keren. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Wah, kita masukkan kardus juga. Wow, mainan kita satu kardus penuh teman-teman. Nanti kita seru-seruan lagi bareng Hobi Dolanan ya. Dadah teman-teman.